chẳng xa là bak masan kandung menan roh nasib lon watanai udonya udep lon dipandang hina sebab mata lon buta umulon tujoton ni bakwatenyan pamalon tuan meninggal hidupnya umulon tujoton ni bakwatenyan pamalon tuan meninggal hidupnya tinggal di ulon cidengan ada malangan ura ayah yang jaga umulan pebelaton dudau lehnya ayah lentuan kagak pulikot donya Allah Rabbi pakan kehemuna nasib dilonyo pamalon hana tinggal di ulon malam ngan ura sidengan ada ulon yang jaga Allah Rabbi Nabi kejina kepamalonnya bermata mensyurga Allah padon Nabi kejina malam ura mata lon benubuka ia mata lon rojile meram-ram wate terbayang kerupa ayam poma ia mata lon rojile meram-ram wate terbayang kerupa poma Allah Rabbi Nabi kejina kepamalonnya berampun desa belapan kubu Nabi ya Allah Nabi belupa segala baya belapan kubu Nabi urangan malam Allah benar sayang Nabi bertemu syurga oh ya Allah oh ya Tuhanku Nabi buluasan kubu ayam poma
mata lembut dan saudara di tempat karena lonyo mata lembut wahyu ya Allah wahyu Tuhanku nebuka laju mata lon bandua wahyu ya Allah wahyu Tuhanku nebuka laju mata lon bandua nebuka mata urongan malam ngajulun pandang rupa adinda nebuka mata Allah sayang Allah sayang kepada hamba